Mugasomyo mwancho murigereria ndonsi asoro kwigena kwane buna butambe no gendete gutwara uburigererio buyemi Getembe TV na kwenda kwegokeria imeroberito yonsi bibu no ikogokira gwecheretera ensemo ya Getembe FM semeri ya Facebook na Getembe TV and FM semeri ya YouTube chinga kichingi yake gimakero nkoira ibega gukwarigania sekionga chinsa isano na ibira senchira ayo bwengenche Cynthia Kirubo kuna semi manyeri gotoranera Wilson Makori kabana intu boika omwero. Tugochaka na roboti kurwase ebunge ya Bomachoge borabwe chiro ya memanyakanite na Mugunga ime county ya Kisii agwasabonchera kurwase nsemeyo asentunda ende bana banyarika bagokora okorobekana sekile bakubolie muna serikali ya county ya Kisii tiranyarika bage koyebwatireria echireyo na gokora awo magacho na buigo anene mano kunyarika bakoroberia okorusigwa kobogundo ase echireyo line banyarika bagokora obonchore bwa senchera ayo bwikiranu asebona banyarire goteba muna ati bari gochiwa kana ebango wike serikali yanyare ko bage kwagacha echireyo murikito Isaiah Maube nwari asensemina na cyo twarikaniria oroboti asinchira yo bwikiranu korende boniga tango turarabuna banyara ko bagote. Siku ya leo tuko hapa tukifanya maandamano ya ukweli kwamba tumenyanyaswa katika mji wetu wa Mugonga. Kitu cha kwanza, licenses invoices imekuja mwaka huu ambazo siko 3 times kwa tukilinganisha na zile races ambazo tulilipa last year. Kwa hivyo tunauliza hizi races kwa nini zinakuwa mara 3? Wanachama wangu wengi wamepiga makelele wakicomplain kwamba mwaka huu races imekuwa juu sana, na sisi kama wafanyabiashara wa Mugonga hatutakubali kulipa pesa yoyote ambayo inasidi ile tulilipa last year. Chairman wetu huyu awache kuwa intermittent, tumekataa. Tumesimama nyuma yake. Tumekataa, mnataka chairman atolewe? Hakuna. Mnataka vice chairman akuje? Hapana. Mnataka wale walishindwa wakuje? Hapana. Mnataka nani? Chairman yake. Chairman Sabro Nyasani. Na wale wote na vice yake na wote walikuwa. Hao wengine wacha wapumzike. Kama tukatae matusi, mambo ya uchafu, tuambie gavana saa hii usikize kilio cha watu na wananchi wa Mugonga. Namba moja, uchafu umeenea sana katika mji wa Mugonga. Uchafu si umeenea? Chema nasimamia masoko yote Kenya mzima. Mimi nakuomba kwa hisani yako unisaidie soko ya Mugunga. Wakati nilichakuliwa ngakuwa chema ya Mugunga, tukiku na watu wangu wale tulichakuliwa pamoja na hao, tukiuliza kitu wanakataa, tukiuliza kitu wanakataa. Bwana biashara wakasema kwamba hii soko ya Mugunga itavungwa mpaka batengeneze. Totigarita sekte yo bonchere bono nigo aba onchore bwo kurwase chiro ya miruka bakoragwa amona nyaundi nyausi kurwase chire yo nigo bono baganiri aba onchore abo wakane bangeri nde kunyara ko babako enekia magenderero asebate bune chire yunigo erense boigo samangana ya magacho na boigo ekero baranyara korose ligumba chigokorana boigo obonchere bwabo asenchira ayo bwikiranu chinga kechecho agokwana amona bariki bamangana bono nigo baburirie aba onchore otwaro murembekero bagokora obonche wabasichirejo Nyaundi nyausi kurwe chiro ya Miruka Nyamira County as representative ye county ya bantu bali bakubata challenges yonda itogoteba egenteka moiga twatebire chire gendere kiagira twaletire gasara guteneni chibesa chitu cha kurwa out account bone yanyoliro butaka because of Miruka chibesa cha Miruka chiwenete chikuli chiokorega si Miruka na nitugite tokarwa magendero Miruka tumago saba tokarwa marengendero chibesa chikuru isiko teri boronge ne
chibeza chiri chetu chiko chukuruga na chiko ira na chikorosye chire miruka ebintu birito kwani birozigwe egere togenderere totebe nga miruka nkoenderere akera tugukana nga chibeza cyo guteba ororo nga chibeza chikorwa chigo cha gukora magendera miruka gose nga chibeza chikorwa chiwakana bakwarie gasuba Nyamira County yesko bakuru miruka imayengo teba miruka tige choge miruka egendera suyusho na ande toro musacho gutenenia within the reason is atotebie why and how ne omuntu tabwati shiringi bero mubuko to kwegwe enusi akero bwata 100,000 no sabayo 10,000 yokwegwe immediately echirento tegete chibeza chikorwa isiko chichoro chiribawo choka abantu bali bakana chiro chisiko egere chire yagachu twanyore nga maene chibeza konyore county ziratomerwa weke county yatumuri chibeza yama tokorra magendera liandozi otwatebete nga after few days back street chiremwe ne chipara chiri chigotebanga ga chitaguru none nyumba yane etagurwe egere enchirebe ororo egere naria magendera rabe ikiara ntogotenie gasi tosarie account yeto tosarie chiro yeto emanye koru orregende isiko ekara yagenda isiko ngitwanyora intubari twagache tengi twanyora ikiara ninya gache toro nimbwate premises chingi ya mono abantu bamenye to bakongakana ngai bagocha ngai nguchikonyora chibeza icho injena korire onateba nga miruka echo egenderere amangana abantu bande karakira inwe kana kole bieto miruka egenderere Dominic Angweni Oyaro buno mokolio ebiasara miruka twaligere twanyore nga miruka nkolu story ebintu ebinge echo egenda una kawaida mochogyo nde bwensi pyo koirwe kiara no tole mega yago kokwa na tole noni naba ne serikali ende yonsi ya Nyamira ere ya Nyamira County muntu nde bwensi pyo koire gwenda emukirwe getambokero tumanyo mochando kiabwate na miruka tiga miruka etenende kwa miruka Igo kwa niaba ya management ye chiro ya kamati ye chiro n'abantu bamiruka natabirenga ucyakira mambya echoge genderere abanyawe bikiri cyo gonja akora tu abantu basangirite kibesa lakini basangiribuye igo ko bakanya tutaratangasa lakini mwazo batanga service aringa ucyakira mambya echoge gendera gusangirirwa ase chiro ya miruka na ndingo saba abantu batu aromborembe ikire tu aromborembe kana bagina bago chombare bakaba gotu ba oni bintu buya ndeba irana buya egero morembo borro inere gasi tu twachora tu na management tware ndo morembe obase chiro na kurwa sense mende kati ya varandi na wikabara ibe kanisa ya PAG meyense ya Kenya wani wanya kwa bagwe soki na kubulia serikali kwene kia mna cross bali kiombe kia IEBC ende Kenya kwa bage kogenderelio bakoleri meyense ya Kenya na bwo konya kwa bage kubulia serikali kwene kia mna murobelio oshango korole merimo ende nya kwa bakogo konya abantu chinga kichiga chemeyega Yesu buku sehemu hii tukifunga mwaka huu. I want to wish all the members of Christian family, I want to wish them a Merry Christmas and a Happy New Year. Na uchombe wangu kwa serikali ni moja tu, wahakikishe kwamba at least is SHA, hii insurance fund ya SHA imeanza kazi, sababu watu wengi wamelia, wanaenda hospitali wakirudishwa. Wakati wa Christmas na msimu wa holiday wahakikishe kwamba hiyo SHA imeanza kazi. Number 2, tunaomba kabisa kitu ya maana sana, tunamsihi president wetu na parliament yetu wahakikishe kwamba IEBC imekuwa constituted. It's long overdue. Ni constitutional responsibility of the nation to have an IEBC. Is our right, so that hizi constitutions zingine ambazo sichachaguliwa sifanye kuchaguliwa na wale wengine wapate viongozi wapate viongozi. Please leaders, give us IEBC. Thank you and God bless you. For PAG, mkutano wa leo umetusaidia kurudisha kanisa pamoja. Kumekuwa na dhana kwamba kuna divisions kwa PAG. na kurwa sense mendo ma women rep county ya Baringo aburi tukore goro asomoyiga wekeranitwe amonomo oraibwense ya Kenya moske Dr. William Samuel Ruto me county eyo ni gobona nyarte kobaga koenekeria abamenye bense meyo oborendi asiboyiga nyarte kobaga kuboria serikali koeneke buna bali banyarte kobaga kurusiwa chinseme chuchinga kichechi segi konyara kobabale eba konyora oboraro na siba komenya lewe chiskuru chichikonyara koba chikuiguru mwaka 2025. Tukiangalia Mheshimiwa Kamket akiwa hapa, tukiwa na Mheshimiwa Kamket wakati alipokuja ndani, maneno ya usalama huko Harabal na eneo ile yote leo hii iko sawa. Kwa sababu gani? Tukiona Kindiki akiwa hapa, yeye ndiye anaweza kutueleza zaidi.
Lakini zaidi, Your Excellency, tukakuwa na petition ambayo wananchi ya hiyo eneo ya Harabal, Mukutani kwa jumla, wamekuja wakasema walipokuwa wanataka kurudi nyumbani wakapata eneo hilo imewekwa kama forest. Your Excellency, hakuna shida kubwa kuliko wewe ufukuzwe na bandit, mali yako inyang'anywe, ukose maisha, na wakati Mungu amekubariki sasa umepata security ya kutosha, unataka kurudi nyumbani, unaambiwa sasa imebadilika, imeitwa forest. It is very difficult for people of Harabal and Mukutani to go back home today. As we speak, Your Excellency, as much as we are opening schools, there are schools that are not able to operate. One is Loromoru, which was opened, but the officers were forest, wakasema imekuwa forest. Na ni kwa sababu gani? Wananchi walisema hawakujulishwa. Na tunaomba, nikiwa kama mbunge, nimeletewa petition na wananchi. Ile committee ya petition anaporudi kufanya public participation, I know we will get a solution, because we cannot solve the insecurity and have the same problem of boundary and maneno ya forest katika hii nchi. Otherwise, Your Excellency, we want to thank you so much. You are one of the best. Wikira uno tu wikira mwere bwe kionga chinsa isano no ibira senchira yo bwengayo mana yanda mange ningira nenda se kionga chinsa 10 ngubanye binagente kolekana korwase chinsemo nche Cynthia kirba koranse memanyerio otangenera Wilson Makori. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwa